Evde radyoya denge gele. جناوندان uçan radyo denge gelden başka darın heja euro 28 adare 2025 inili Brüksel saat 8 lamedede. Hemen uçan serisi ve peşkeş bikin demdem azadiye rebera poya. Nozdemi konferansa kurtan avnetevili parlamena Avrupa'ya 26 adarede speker udroja dudiyande bencamname ke bidawi bu. Bencamname da hat kutun ku konferans bağweke serkefti le parlamena Avrupa'ya hatel darxıstin. Encamname uha devam dike. Demek de kulli cihane şer u alozya siyasi zede be uruşlata navin jinu ve te guhertin le Türkiye bu çare siyasi perskireka kurt gaven giring tenavetin. Banga dirukiya rebere siyasi Kurt Abdullah Öcalan adı 20 hafta Sıbata 2025'de ya bu açtı civaka demokratik netene bu Türkiye bu tevaya hereme bu çare serkin perskirekan Pehampaye Partiya Karkeren Kurdistan'ı bağvay ke lezgin bersva agerbeste yekalida naha erk eveku bekihin kanuni u siyasiyen guncav jibuku epe vaju berbe aştiye ke domdar ve bebe vere afrandın tevlibuna brez Öcalan ape vaju aştiye jibu serkeftina ve firgiringe çen hale guden camname de derketine peşvuhane dve erişen Türkiye yeni serbakure Suriye u herema Kurdistan'ı Irak'ı bedavi bebinku ve ke ben pekirna yasaya navne teviye davile taykirna qayyuman ve ani ku jaliye wazareta navhoye ya Türkiye ve tekirin dve tavle danasina tedbirin siyasi u yasayı jibu peşvebirina pevajua despekiriya pekvere jibu ku bikaribe rola xwe dve pevajuye de biterkeri bicihbine peviste brez Abdullah Öcalan azat bibe pevajuye ke heremi ya aştiyane u demokratik u encamen ve yen berfire en cihani heben tene pişkiriye ke berfire mümküne. Jiberveye ke en banklı yekit ya Avrupa usaziyen ve uteybeti konsi Avrupa'ya diken ku revberiya khusera bakur uşate Suriye ve ke diyar kereke demokratik a peviste a Suriye ke prali ya yek buyi nas beke ule guri ve khurt beke deve de zütürün demede biryaren tatgiha mafe murvan Avrupa'ya da doza brez Abdullah Öcalan da verin bicihkirin jibu khurtkirna pevajuya çare siyasi perskireka kurtu demokratikirna Türkiye uruşlata navin ve hemu mekanizma verim karanin partiya karkere Kurdistan'ın jilistaya teröre veri derxistin da ku işareten ereni jibu pevajuya çare seriye berdevam bike. Konsey Avrupa'ya tekilleri demokrasiye hişyari da Türkiye kongreyane reveberiya heremiya Konsey Avrupa bu da xuyareke zaxtenli Türkiye yenli ser şaredaren muhalif şermezar kir. Dürünüşte de durxistina hev şaredar evane Abdullah Zeydan u girtina şaredar İstanbul Ekrem İmamoğlu halen sereke yen rojava runiştina deklarasyon ebun. De deklarasyonu da uhate gutun Türkiye jınırxen demokratik yen deklarasyona Reykjavik 2023 soza ve dabu durketiye. Zeydan be 3 sal u 9 mahan hatiye cezakirin u ji 24 adara 2025 u hata îro 13 şaredar ji wazifeye hatine durxistin u qayyum lüşunavan hatiye danin. De deklarasyona de girtina Ekrem İmamoğlu u 36 kesan bi zimaneki tünt de u hatiye gutin. Ev operasyona girtine siyasine kongreye de deklarasyona de ev çarxal reskirin u ji Türkiye xweste ku wan pek bine. Davîlê tayinkirina qayyum man bînin û şaredarên ji kar hatine dûr kirin demildes vegerinin ser karên wan. Divê pêşiya azadiya kombûn û îfadeyê neygirtin. Divê bi tewana terorê û zexta dadgeriyê li ser siyasetmedarên muhalîf neykirin. Divê Tirkiye li gurî biryarên dadgeha mafê mirovan a Avrupayê tev bigere.
برخودان الزانگه اوت دو توای شویده دوام کرد خواندکار زانگه تکیلین یا ارتادوی اوت دو جبو پروتستو کنه به چاوگرون گرتنن ده چارچو علی پرسینا دربار شارداریا استانبول ده هاتنه کرن شویدین جی چالاکین خود اوماندن بسیدن خواندکارن کو درس بویکوت کرن ده توای شویده چالاکین جور به جور کرن ده ساعت شویده جی خواندکاران فورumlu darxıstin konvedan polisan ده ساعت شویده بگوله پلاستیک ایریشی خواندکاران کرن او gelek kez girdim bin çavandı. Akademisyen Levent Dolek hate girtin polisan duh bi sermala Dolek de girtin u bin çav kirin. Pişti karubarinli emniyete ji sevkidatgihi hate kirin. Ay eğitim sene ji bu piştevaniya bi çalakên boykot protestoyên yên xwendekaran biryara grevê ragihandı bu. Pişti biryara grevê derheqê sendikayê de lêpirsînê îdarî hatibû destpêkirin. Di çarçoya lêpirsînê de hefteyek cezê hefsê malê li endamên meyeka eğitim sene hatibû birîn. Ankara'ya sekes hatın girtin. Duhle Ankara'ya polisan bir sergelek malanda girtin. Diserde girtinin malanda 22 kez hatın bin çavkirin. Bin çavkiri pişti karubarenle emniyete sevkidat geriye hate girin. Du kez pişti ifadeyle dozgeriye hatine berdan. Revevere rexisnaden partiye navçe Çankaya Mert Orhan Ömer Beyoğlu endame Halkdere Devin Asya Çelikoğlu u endame Kaldıraçe Sibel Göktaş hatın girtin. İdareye muhalefet haledici kanuna civin uka peşandan an ve kehince da girtina hatiye nişandan tevaya bencu dükesen de bistu siyadarede le Kızılay'e hatı bu bin çavkirin hatın berdan. Jibu hevdeh kesan bir yara şartı kontrole adli hate dayin karubarın ifade girtine yen sih xwendekaren di 26 adarede li ODTÜ'ye hatı bu bin çavkirin enli müdüriyeta emniyete tutumun. Zextên ser rojnamegeran hatin protesto kirin li dijî girtina Ekrem İmamoğlu li gelek bajaran çalakên protestoyê hatine destpêkirin di çalakiyan de gelek rojnameger hatin bin çavkirin girtin û rastî astênkirine hatin. Li İzmirê li dijî van zextan çalakiyeke hate li darxistin rêxistinên pîşeyî yên rojnamegeran li qada Cumhuriyetê daxuyanîdan. Serûka Cemiyeta Rojnamegerana İzmirê Dilek Gapî wiha got şopandina bû yerên civakî peywîreke cemeweriyê rojnamegeran e. Astêkirina rojnamegeran sûce çi zex jî bên kirin jî hem pîşeyên me dev ji karên xwe bernadin. Beşeke mezin a hem pîşeyên me girtî hatin berdan lê Barış İnce û Murat Kabataş girtine û heta ew jî tên berdan em ji pêşî emniyetê naçin. Serokê şaxê TKS'ya İzmirê Nîl Kahramanoğlu ji got ku azadiya çepemeniyê hatiye bin pêkirin û divê rojnameger bi tenê neyên hiştin. Azadiya me azadiya we ye girtina me hevskirina rastiyane. Yağız Barut ku piştî bin çavkirine hatibû berdan janî ziman ku mafê raya giştî heye ku tundiyê tê kirin bê zanîn. Şaredarê bajarê mezîna İzmirê Cemil Tuay jî diyar kir ku neheqî li rojnamegeran tê kirin û banga têkoşînê hevpar hat kirin. Rûtükê cezeyên rawastandina weşane û pereyê da televîzyonan li gurî daxuyaniya endamê Rûtükê İlhan Taşçı cezeyên rawastandina weşan û pereyê li Sözcü TV, Halk TV, Tele1 û Nov TV'ye hatin birîn. Bi hinceta teşwîqkirina gel ji bo kîn û dijminatiyê deh roj rawastandina weşanê li Sözcü TV'ye hat birîn û di heman demê de ji ber gotinên Alî Mahir Başarır ê CHP'yî ji bo lîderê MHP Devlet Bahçeli ji sedî sê cezayı pereyê hatiye birîn. Halk TV'ye ji ber weşandina mîtînga Saraçhane û bertekên dema mîtingê de ji sedî pênc cezayı pereyê îdarî girt. Di heman demê de 5 caran cezayê rawastandina weşanê ya bernameya gündem özel hat dayîn. Ji bo Tele1 jî ji ber heman hincetan ji sedî pênc cezayê pereyê û 5 caran rawastandina bernameyê hatiye dayîn. Nov TV'ye jî ji ber rexneyên derbarê lêpirsina Ekrem İmamoğlu'ye de ji sedî dudu cezayê pereyê girtiye. Rûtükê hişyarî da Fatih Altaylı û Güllü TV'ye ku di nava 72 saatan de lisansê bigirin an ve astengiya gihandinê werê dayîn. Belê godan jemen çên serisi be pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.